سرناوی برنامه در بشه چند دم باشت مشوانه هیجا و به افتید سام لامدینه لگال من هنرمنده کی گله که هیجا و ماموسته کی گله که هیجا از فازم بیشم مم آرارت هیات خیرات ماموسته زور سپاس ناخیری لبنان چوان باشن ولا ساویا ولا سپاس و آلبوم ویا نو سر خیره و بری هرشتی و براستی جم دزانون يعني لجور من از وسب بیشم يعني هنر زیاده تر به او که يعني او هستن مزن تینکرن و ام هم دنگتا هم بجن ادبیات و موسیقات دا ام به حسه وقت از بجمع گداروان گلکی هستکن و از دفازم هنکی بس هم آلبومانو هم جی يعني ام بجن و رویتیا موسیقا کرد چوا دست پیدا که از دفازم هنکی براستی جی دیان هم ببم چوا دست سپاس مالی آقا از کار مسابقیم هم درباره آلبومانو ده هم به تواهی چیروکامای موسیقی ابيتهم دبيجم يعني براستي من موسيق نهل بجات يعني ابنا تشتكو من بلان كربو يعني چیروکا من به پلانك نه پرچه پلانك و ساده سپیکر جیانی هر وسا امبر به موسیقی و شاندن از بهار مروف دکاره وسا بیجی دبکو موسیقی ازل بجاتم افجی پیکانه لوما براسي خيني موتيفاسيونا هستي جيانا من ده تشتكو من موتيفي بك درباري موسيقى ده پر تشتكو سامزن زيادة تنبو لبالي ما ده سبيكر زاروتيا من ده موسيقى جاكي جالك جرين دقرا جيانا من ده واز جالك كيف خوشم جي لما بو من هنر وبتايبتي جي موسيقى تسلية جالك مزنه از شو بیجم لهمبر آستنگی کو درد کف کشی مرو هر مروک جخوره آوایی کی تکوشینه پیش تدخی بله جخوره ریبازه کی دافرینه از باورم ریبازان مجی اوه موسیقه یعنی بتایبتی هنره ویجیه بله لو ما از غیر جی علاقه دارم براسی وکه حسکریه کی بله آلبومانو جبو ما جرباندنك نوبو براستي از بارم جبو گلك گهداران جبو سورپريزك بله از كيف خوشم جبركو ما جرباندنك و سانوكر هر چند هنك گهداره ما هنك غريبيه دكشينه جي لو ما هنك دوستي ما بسايا مديا جواكي فكري خودگين ما مالوان آبا لبالي تشتي نوج مرة حوجيه لوما مروف لنوبونه که نگره دی خو تم دوباره بکه و ابجی خطره یکش بو کسی که به هنر را علاقه دار لوما نوبون هر حوجه لوما دنیا هر دزیفره يعني سدي سد استبلي فكرة دم وتشتكي دش يعني دويجات تجو اف جبو من جبو هنر كردي يعني جبو هم هنران يعني جبركو حمو بشين هنر هنا كي بنجاها خو جويجات دقرن وزمان دبرت سدي سد فر تشتكي جرينجا يعني مرو زمان زاين و ام بيجن يعني او يعني مرو جيانا كي كردوار سديست بزمان دست بيدك ودفر داجي از هلبست يعني همو از بوارم زيادة تر ستراني واب مخا دنبيسينن وجاي كي قالك مازند بندايا ابجبو يعني از بوارم وي او مازنتي خوش لورد كره يعني جبرك وقتك مرو قدارتك او هيستن فرت او جبو من قالك مهينن ام قالكي ام بيجن ستراني ديجي قدارتك براستي يعني تداويجه تنيا زمان تنيا وقت تشتكي بوبوليس و وقت او كدمينه يعني روح تنيا هيست تنيا دفردا اوجد
tekliya gudarvan yani temaşivan em bejin yani burada işte mesela burada dest bit yani ev tutxwazi hinek li ser vê çi yani tekliya wêje û huner û müzika ku rastî jî dibêje xwedê giravî dibêje min ev pey tê gotin yani tê gotin min ev pey çend min berê bîst û digot ku dayika hemû hunera şano ye pey ve kusa carekê ez nizanim rastî nayê bîra min kê gotin li belê ez dikarim tişt wisa jî bêjim her çend dayika hemû hunerê bi dîmen şano be jî mirov vê wisa qebûl bike jî li gor min dayika hemû hunera mirov dikare bêje helbest e jî helbest loma helbest neynika giyanê ziman e jî û ziman tenê ji hevokan pêk nayê tenê ji peyvan pêk nayê loma ziman li pişt xwe li pişt zimanekî çandek heye erdnigarek heye hişmendiyek heye hafızayek heye paşarojek heye çandek heye gelek jara dema mirov dixwaze fêrî zimanekî bibe gelek mirov heye ji peyvan dest pê dike em dibe ku ez peyva fêr bibim ev desî min e lê bêguman ew ê gelek astengiya bişînî bo fêrbûna zimanekî divê tunek çanda wê jî fehm bike tu heta çanda wî ziman yani ew zimanê ku pişta xwe dide çandekê dîrokekê û hişmendiyekê heta tu wê baş fêm neke tê wî zimanî baş fêr jî nebî têkiliya müzik û hunerê jî hinekî mîna çi ye mîna têkiliya müzîkê û em bêjin çi bedewî em bêjin mirov dikare tişik loma peyv xwedî hêzek mezin e peyv dikare dünyayê ji ciyê wê bileqînî afrîner ev hêz daye mirovan loma hêza axaftinê daye wan hêza fikrînê ez bawerim di navbera hêza fikrînê û hêza axaftinê de baxa gelek xurt heye kî janî careyekem pêş dest pê kiriye nizanim yani di şexsê mirov de ama bêguman hevdû xurt kirine hevdû mezin kirine weke heskiriyê helbestê ez nikarim bêjim helbest karim bi rastî li belê pê re aleqedarim ez cana dinivîsim jî li gor xwe û dixwazim vê weke müzik jî bi dostê xwe re par bikim ceribandinê me wisa çê dibe loma hevdû temam jî dike ez dixwazim bêm ser pirsa we ew dema we digot ku yani hinek bi awayekî populîst hunerê digirin dest hinekî bêtehm e we wisa got ev jî hinek ji vê tê bi rastî ji hêza dilgermiyê tê tiştek tu nejiya be tu behsayê bikî bêguman ew ê gelek samîmî nebe loma tu yê naveroka wê jî baş nizanibî divê tu hest bikî bi rastî tu here destê xwe bidê tu destê xwe bidê tu ew tiştê ku qewimî ye tu hîs bikî tu wî bijî heta tu nejî tê çawa derbarê wê behsa tiştekî bike tiştekî ku tu nizanibe tu behsa wê bike gelo tê çi qasî serkeftî be ji ber vê yekê ew tenê ji bo ku hinek kes beecibînî ji bo ku dixwe hineke xweş bikî bi girseyekê bi civakekê ya jî bi çend kesa jî dibî tu tişt nabe afirîn bêguma wê dilgerm samîmî neyê samîmî neyê bêguman ew ê destê xwe nede hestê mirovan jî loma dilgermî cilek wisa ye ku li hemî kesî tê her cil li hemî laşî naye her tişt li hemî kesî naye lê dilgermî bê îstisna li hemû kesî tê ji dilbûn sedî sed yani ji xwe mesele ew e yani ew yani li gor min huner jî tiştekî wisa ye yani têkiliya dişamê de jî wisa ye em wexta ku em tiştekî samîmî dernexin yani hem de aliyê lîstikbanî de hem de aliyê mijar da tiştekî samîmî dernexînî ser sanê sedî sed temaşevan şê hez nake yani ez bi xwe jî gava tiştekî biçim temaşe bikim hem şanoyê hem müzik gudar bikim ew yani hema digirî yani ev tiştekî pir mîmend yani huner gor min ev e ji xwe tiştekî merû çi xas ve êşê hîs bike yani li gor min ev yani stranên me marerat zor spas maliyaban ew kiya xwe li vir digirin yani em bêjin ew mezintiya xwe li vir digirin bi rastî jî
هێزا gelê yani em bêjin hêstên gelê xwe bi rastî jî ne ziman yani em bêjin yani li gor min stranekî herî hîn ji bo min herî mezin e ku Lorika Cemîl yani ev hêst e mesela yani ev hêst merû çi qas hêstên an êşên gelê xwe hîst dike yani di vir de Ez dixwazim vê mijarê de tiştek Kurd bêjim bi rastî. Bi taybetî ji bo ku ez hestê gel bînim ziman me ev negot bi rastî. Ez dixwazim vê bêjim. Min çima ev stran got. Rojekê em li ber televizyonê me televizyon temaşe dikir weke hem welatiya nûçe me temaşe dikir. Min dît ku li Cizîreyê keçek temenê 10-11 salê hatiye kuştin. Yani ji hêla sekvana de û dayika wê nikare bibe defin jî bike xistiye dolaba cem bide. Ne ji bo ku ez hestê gel bînim ziman min ew stran got. Loma bi rastî min ew hest jiyan. yani hestê hunermend û hestê gel bi hev re Ez dixwazim bê me derê. Keçek min di temenê Cemîlayê de heye. Yani min hinek empatî kir bi rastî. Yani zaroka te tê kuştin û tu nikare defin jî bikî kî zarokek tê kuştin yani zarok kuştin va her tu tiştana jî bîne bahev ev bi tena serê xwe jî sosretek mezin e yani û ji bo kesê ku bûbe bav bûbe dê ew ê vê gotina min fehm bike ev xemgîniye gelek dijwar e yani êşa zara êşa ewlet yani ev tişt gelek dijwar e yani mirov dixwaze bimrî û vê hestê nejî yani ez wê hestê jiyan bi rastî yani ne ji bo ku ez bi taybetî ya veya ya gele diye ez bêjim yani ya jî bo hinek behecbîne bêjim min ew jiya yani ew tişt gelek giran e em mirovin tu li nav civakekê bijî şertê wê civakê çi be tu ji xwe jî wê dijî ji xwe yani tu nikare xwe ji hemû girseyê dûr vebixe em di hundirê qutiyek krîstal de najîn yani jiyana me jiyana cotkarekî jiyana esnafekî jiyana dikandarekî çi be ame jî wisa yani em jî em mirovin yani dev ji ew têkiliya hunermend û civakê berde yani em mirovin em li ba hev dijî cîranê te şîna wî hebe ew bandora xwe te dike cîranê te daweta wî hebe ew bandora xwe te jî dike ev tiştek wisa ye bi rastî yani weke mirov min vêya got weke mirov ne weke ew hine mem araretê li ser dikê weke memekî mirov yani mirov memekî Kurd memekî li vê axê dijî yani ji vî welatî ji vê axê ji xwe rêwîtiya min û hunerê jî wisa ye yani weke mem wisa lê dinêrim weke mem yani weke çawa dikandarek çawa esnafek çawa cotkarek çawa karkerek ez jî mirovek ji vir yani ji vê axê yani sedî işte mesela hinekî ev e mamoste em dixwazin ku bi rastî wexta ku nîqaşê li ser hunerê nîqaşê li ser hunermendiyê tên kirin hinekî merû vî çavê binêre em zarokê vî gelînin ev gel çi bişiyan wê dijîn yani em ne ku tiştekî ew tên yani hunermend gere li wisa xwe binêre bi rastî jî wexta ku işte merû derkeve ji xwe yani xwe dûrî vî mesela hinekî ev e hinekî rexne em bêjin ku wexta ku li ser huner û hunermendiyê tê kirin hinekî li ser vê rewşê tê kirin ez bibore min peyva xwe dikir ew kesê ku zarokek 10 salî dema hat kuştin û dema dayika wê neçar ma têxe dolaba cem edê û li hemberî wê tiştî kes nekir ew mirov canawar e yani canawar e aidiyeta wî etnîk çi dibe bila ve baweriya wî olî rengê çermî wî zimanî wî çi dibe ve yê ku li hember vê sosretê tiştî kes neke ew mirov canawar e bira bitirse ji hemû tiştê xwe loma dûrê tariyek rişiyek û xeterek heye ku ew mirov ji bo vê dinyayê ji bo vê erdnigarê xetereyek mezin e yani divê mirov li nasnameya kesên xwediyê wê êşî nenêre tenê li wê êşê binêre yani em hemû mirovin yani berî Kurd bûnê berî Tirk bûnê berî Müslüman bûnê berî hemû tiştê em mirovin yani mirovin em ji heman cinsî ne tu dev jî wê bixere pisîkek çêçikek pisîkê tu dimîne birîndar bûye dema tu êşa wê hes neke tu bitirse ji xwe yani tu bitirse ji xwe
لما ام خودی هستن يعني دما ام چرمی خو بقلشینه خوینه جواره ام مروفن يعني دوی مرو دجوی مرواتیا خو برنده دوی مرو صداقتا الهمبری خو دجی نقره از چی هستکم از چی دفکرم دما تو خودی تشتی خوی شخصیت بکاری بیدر کوي جخوا ام هفپارن يعني ام همان عرض نگاری دجین همان شرطان ام دجین يعني تو وچاغي تو بحثا خو دکی لبرد تو تنی بحثا خو ناکی تو بحثا جواکه کید تو بحثا گله کی دکی تو بحثا عرض نگاره کی دکی تو بحثا لما تو بحثا ایش کی دکی يعني هر ایش خودی عرض نگاره کجی خودی مجویه کجی خودی تاریخ کجی خودی يعني ابتشتي عايدي الشخص حمي عايدي ويجي يعني و تشنو بالا من دكشي نجانا ايشك دبا وك شخصيتك و هر دشا مزن دبا دما مرو وي بار بك مرو هف بار بك او ايش دكاره بچوكتر ببا و او تشتيكو او ايش دكاره باوايكي نيني درخه هولي تو پیشی لي دگره و جیانا شخص تندرست به جیانا جواکیش تندرست به شخوا اونه کوسای براستی بله yani جخوا tam da mesele ve ku yani bejim yani jibo strana lorga cemiyet bejim ama jibo gelek stranin ku hum didiro ki da hum stranin ku brasti gelek hatine nujenji hatine çek yani dibe او tiştek ku tego eğer meroba yani henek işte o dibe histinme dibe bejim zamanı mı mesela var yani brasti strana cemiyet lorga cemiyet bu histinme bu bersivinme yani jibo az dikarım jibo civat ve bejim jibirku من gelek دبی عالی دا yani az bejim kesin ku godar kirne kesin ku bejim yani هناك tiştek kusa yani vakta ku bu tiştek kusa jwa hunere vakta ku yani ايش حمو جواكي بين الزمان هنره يعني جبربي الجول من او سترانج خو نيا ممارات يعني ما قلت شو او كسيكو بو ستراني او هس كربه او سترانيا ويجي براستي لو ما ويشاويجي تشتك لورتي هي يعني بيرك قوميه ايشك مزن دركتي ولا دمات لوي خدي دركت او ستران او ياتيجي يعني او ايش ياتيجي ابنك تشتك وصايا تایبەتمەندیەک بەلکی یا هونەرمەند ورده هەیە هونەرمەند ئەو کەسێک و کارە vê êşê bi awayekî muzîkane yanî mirov dikare bê hunerane yani bi awayekî hunerane bîne ziman ya derbirîne parve bikî belkî taybetmendiyek hunermend ji vir hebe ji xwe jê pê ve taybetmendiyek hunermend tin heye yani yani wek min got cotkarek, dikandarek, esnafek çi be hunermend jî we yekî ku li vê erdnigarê dijî ev tiştê bi çanda tüketim dibêje ya tir bi çanda kapitalîst hinek derketiye pêş tu dibêje qey hunermend kesekî bi taybet ji hêla Yezdan şandiye rûkalê dinyayê tiştek wisa tin heye yani ev tiştek nepixandiye em dibêje yani tiştek nepixandiye ev tiştek nepixandiye û bêguman hinek ji rastiyê dûr e jî ji ber vê yekê nerîne kusa heye sanki hunermend ne ji vê dinyayê ye ne ji vê axê ye tiştek wisa tin heye Eko teoriya vyan dikin hani şu an eko felsefe vyan dikin yani hüner çıkas dur be çıkas hani izole be çıkas zamçı be dibêjin ya usat baştır dafrine yani az bejim ku vaqta ku meruş xwe kesekî alternatif me mermu kesek ku di nava civata xwe ne mühim e ku Kurd Türk yani ew hunermend li dîrokê de jî usaya heyan îro jî usaya yani çıkas civata xwe dur bikeve çıkas dibêjin ya toplumsallık çıkas divê dur bikeve bi rastî jî ew ka xwe dur dikeve yani tiştek wisa heye vala delal divê yani gor fikra min divê mirov hinekî wisa lê binêrî yani ew peyva ku hunermend ji civaka xwe dûr bikeve gelo wê behsa çi bikî civaka xwe ji axa xwe dûr bikeve yani ji dunyaya ku lê dijî dûr bikeviye wê behsa çi bikî wek me behs kir taybetmendiyek hunermend heye bi rastî ew çi ye
هنرمند کتکاری فکریه کتکاری هسته افجی تشتک تنکه یعنی بله مشغله یک تنکه یعنی هنک هستاتی جره دبیجه بله و هستاتی جی به حسانی چه نابه دوید تو سر بخبتی دوید تو شوی خو فدا بکی تو بیخو بمینی دوید تو بوستی دوید تو لیلی هور ببی تایبەتمەندیش ور دەردەکەوە پێش تشتێک و هونەرمەند و کەسێکی دەنج هەف جودا دکەژی ئەوە لۆما تو دوێ مژارێ دەگەلێک دفکری تو کەت دێ بەڕاستی تو شەوێ خۆ فەدا دەکی تو وەختێ خۆ فەدا دەکی تو بێخەو دمینێت توی دەردیت سەر دلێ خۆدا هیچ دکی ژخۆ ئەفتە دکە هونەرمەند یانژی ئەو ئیمکانێک و دەنگێتە خۆشە ژێلا یەزدان دەنگە کاتیە داینتە یان ژێلا ئافرینەر و تدرکتی تدوس سترانگوتیه بگومان یعنی اوی به بواتای خوی راستین اوی تا نکه هنرمند یعنی اوی تا بک ستران بیش. بله. تو روشا موزیکا کردی چه واده بین ماست؟ روشا موزیکا کردی وک روشا کردایه. وک روشا کردایه. لو ما کردبون ایرو تشتک خطره. یعنی تو کرد بی تو هر وقتی دکاری به ایری شکی روبرو بمینی براستی لما کردبون ایرو خطره شبر وی که به کردی تو چبک کی او معنی خوی سیاسی جیه یعنی تو سترانه که بینی جی بیجه او تی واته کوی سیاسی جیه خوازینه و سابا لیو سایه جبر وی که گوتنک پیشی هیا دبی میره چه مروین چه دروژه تنگ دخویا هیا دبی دروژه تنگ ده دما کو کردبون خطره بود تو انکار نکی براستی لما لگور فکرامن یعنی او کسی کو ریز خود دگره خورا دگره کسایتی خورا دگره دوید تشتی وسا دما کردبون نه پاپولار به دفش کردیتی برنه ده نچه تشتگدن لما اف خوابونا میا ام ساعتی افراندن ام نه ترجیح میا نه ترجیح میا اما نای ویواته کو جبر کو نه ترجیح میا مجبر شرم دکنا پسر بلندنجی لبالي أما كرد هاتنا الدنيا أبيش نتشتك خرابة يعني كرد أما تاني بسايا ودخوازم فيج كردار رجالكم يعني دي إيرو كرد بوين زمان بتايبتي بن خطريك مزن ديا دي كرد بتايبتي بكردي باخذاي أو كسيكو زاراوي زازاكي داخل برزازاكي كو سوراني كو كرمانجي شو حاميجي كردية دوي وقتي ده دوی وقتی ده اف جبو کرده گله گرینگه لو ما ام ایدی تنی دکاره خوابونا خوب سب پارێزن ام جی مروفن و آخر دجی و ام جی خودی مافن خیر نخوازی کرده و ساد بیجه دبیجه کو کردگ لانتارکتیکای جیبه از دجبریاوی بکم لگور فکرامن دوی کرد جی بیجه کردگ لانتارکتیکای به از جی پشتگیریاوی بکم اف بگومان اوه هولدانک بواته و جبو یرو فکرامن وسایه بو حتی کارم جدی و ساته بگرم و لو ما دمت كردكي فشكريا كردا دكت دجبريا كسكي دناك اما تشتك عصايه مروبيه وش ريزيه جي براست بله سدست و يعني براستيش وقت قلت هناك روشا كردا وانها برسكريك قالك مثلا جبو هنرا كرد خناقي هنا تماشواني اخوا يعني وقت قلت هر تشت عصايب او هي راتر تشي دبن كونسرت تشي دبن ام بيجن براستيجي قالك اشتم ألبوم و خدقي هنا تماشفاني خوا دبير روشي ده هناك قالك أصلاً أنا و هنرا كرد خوا تشوا بجينا قال مسألة كي قالك از خوازم وی مجاری در رخنه کی بدم کرده يعني تف خود بیشم لو ما اجی کرده کم اجی بی کاری را علاقدار دبم دوی سازی کرده هبیا یا هنری لدج ایدئولوژیان لدج فکر فراکسیون سیاسی تنی هنری يعني چونکی herkes fikravi çi dibe ya baweriyawi oli baweriyawi siyasi nernawi cihani çi dibe bibe dibe ji dervî vê Kurd gariba bahata baha hunermendê Kurd loma çareseriya veya heye îro jî heye ger mirov bikarbin yani ew kesê ku Kurd û bi hunerê re alaqedar ji kîjan hêla welat dibe ve Rojhilat dibe Rojava dibe Başûr dibe Bakur dibe pirek wisa me afran dibiya îro bêguman dê karê me hêsantir biya de me betir dikari bu ev pirsgirêkê hûn dibêje me hindiktir bijiyana ev jî kêmasiyek me ew kesê ku hunerê alaqedar kêmasiya me ye jî ya min e jî loma divê em bên bahev û em vê niqaş bike çareya wê heye dema yekîtiya me hebiya
yani mekariba batal hev bicivya loma ne perskirika me mararata ya öneriye gidin u yekidin perskirika me hamiyane si kurd ve u bunere ala kadar perskirika u yeji medikari bu tiştiku sa ava bikra rasti medikari u ava bikra hin nebu ev jida xuya kirin ku dema tişki wisa tu nafrînî rewşên wisa awarte dema diqewime hemû ji ber hev dikevî ji ber hev dikevî divê me tiştek wisa kiribiya lê me nizanî bû bi rastî me nizanî bû tişt ne heye heta ku tu necaribînî tu nizanî loma carekê tê serê mirov ev carekê hatiye serê me û em êdî dizanim divê bi rastî em platformê wisa ne tenê hêla muzîkê de bi her awayî em karibe platformê wisa ava bikin û em kurd em êdî karibe bi hev re biaxivin yani em karibe divê em باغê di navbera xwe de xurt bike û em hewldanê wisa her biceribînî çend cara ser neket tu her qas car dîsa biceribînî çünkü ji bilî vê jî çareyek tune ye mixabin yani Sedîsen belê mamoste yani ez dixwazim bi rastî hinekî behs albûma dawî bike yani çend yani tiştekî teknîkî aslında ez dixwazim ji bo temaşeverê me dibe ku hinek tiştekî teknîkî jî agahî em dixwazin spas bo te albûma dawîn xewna bajarekî ji heşt strana pêk tê stranek jê ya Rêzdar Saîd Yusuf e strana ev e lê min jî yekem car ji miradê kinê bihîst loma û heta bi şêweya wî min got lê belê straniya mamoste Saîd Yusuf e me bi destûra wan mala wan ava bû wan jî destûr da me ez silav û rêzê xwe jê re dişînim ji mamoste Saîd Yusuf malbata wî re û ez spasiyê xwe ji malbata miradê kinê re jî dişînim loma camê re ew jî me re yani tiştê ku zanî bû me re par vekir mala wan ava be min xwest weke rêzdariyekê jî ev nîşanî wan her du camê ra bikim loma muzîka Kurdî de keda her diya jî heye mezin e û ew ba min ustadin yani ew ustad ez wan wek ustad xebûl dikim mala wan ava be xwedê kirî ku ew hatin vê dunyaya û ji me re strana gotin û ji bilî vê jî me bi awayekî din şîrove kir yani hinekî formek nû soundek nû me ceriban ne mîna albûmê berî niha bû ji xwe sozek me wisa jî hebû yani me röportajê xwe berê me dosyê xwe re par vekiribû dê em ê her tim tiştê nû biceribînî em ê tiştê hîn çaw bêjim ji xewna bajarekî wêretir jî biceribîn formên nû lê belê em ê carna rêya xwe ser paşa roja xwe jî xe û em ê rahêjin sazê xwe tenê sazê xwe em ê deyne ser çonga xwe û em ê pêra şêwirekê deynin û mê guhê xwe bidin axê em ê behsa wê jî bike ew jî mafê me ye û ew jî dixwebûna me de heye em ê wan strana jî bêjin lê melê me yê nû jî bêje em ê ceribandinê nû jî bike loma ev jî ji me re hewce ye sedî sed yani wexta ku yê nû tune bin ji xwe paşa roj ême ye ew sedî sed ême ye em wan her tim bêjin lê tiştekî nû jî bêguman pêva te birî ferma divê mirov ne li hember tiştê nû nesekine yani tu tenê bi tiştê klasîk bigire bêguman tê xirabiyekê bike çima tê xirabiyekê pê bike loma tê xwe dubare bike yek ya din jî dinyayek her tim zîvire heye û pêşketinê nû heye her ku diçe tiştê nû derdikeve holê hem jêla teknîk bi her awayî dema tu paşa roja xwe û tiştên nû tu negîne ba he paşa roja te bihele here hele ji bo kesên mîna Kurda ev gotin bêtir derbas dibe loma çima loma tu tişt wisa neke tu pêşengtiya moderniyê neke divê tu nekaribe pêşengtiya wê bike ne ku tu hineka dubare bike ne tu bixwaze tu bişibe henekî din tu bixwe tu karibe rabe û pêşengtiya wê bike tiştek nû bafirîne di hundirê wê moderniyê dema tu tiştek wisa neke kesê ku mîna Kurda yan paşa roja wan ew ê bihile here bêjbîr kirin yan wê ji hêla neteweyên serdest bên pişaftin yan jî ji hêla yên serdest wê bê şêlandin ji xwe ji vê pê ve jî
ريك نخويا براستي نخويا تكد ندى تشتكي او تشت مزن نابه خرط نابه هزدار نابه Yani devir tam da ben noktadım yani likaşen gelek bir salana işte girin da jbo müzika kurdu bir taybeti yani de jbo huner beşinde jid ama am dikar jbo şanet işte gidin kaş bir jbo sinema işte jbo şu kadar diroka sinemayı çend sale u be şu kadar rojava despekriye yani am nekarim beju ku jberveji yani müzika kurdi mesela kes nikaş dıkın biz mesela tamam zamanı kurdi tekrar ama ne müzika kurdiye yani enstrümanı ne kurdine هست نکردیه یعنی اف میخواش به سلام نراسته یعنی سرچی اساسی تکرم ببورن از خوازم اعتراضه که بکم به درباره ده اف نراسته از دو سال فکرم یعنی وقت کسی که هنری لارا قداره ام قالوا محكومي تنبورينا يعني قالوا ام محكومي الرباب ودفينا يعني اف باشا تشتك باشا بلكي سبي ام استرومانك نوجي بافريني ما نبيكانه دستي ما امكاني بسر وبنهيه چما می محکومی تشتکی ام شخوره 4 دیوارم با افرینی ابنای ویواته کو ام ریز ج ساز ناگرن ج تنبوری را ناگرن ام سیز ج بلوری را ناگرن ام سیز ج کمانچه را ناگرن ام ریز ویجر دگرن ام ویجب کار بینی لبلی چما ام دجبریه هم تشتی نو بکن یعنی ام نتشکی عقلانه یا براستی لوما بالا خو بده پیشکتن تکنیکی جی یکو پیشنگتیا وکرنه ایرو سردستی جهلا چاندی یعنی او کسی کو سردستی رو اون یعنی ایرو موزیکا کردی نکیمی موزیکا روجاواییه یعنی موزیکا روجلات نکیمی موزیکا روجا hala جهلا ملودیک ده بهتر دولمنده یعنی بهتر دولمنده لبلی جامرا ایرو جهلا چاندی ده روجاوا سردسته یعنی چما سردسته لوما پیشنگتیا نوبونه کرنه جامرا پیشنگتیا نوبونه کرنه تو خب کلاسیزم کوسا بگره گلو ده چا پیش بکوی يعني جور فكرة من أبنا راسته يعني وي كيري تشتك ني لو ما تشتكو ددخو يا كرن يعني أو كسيكو إيرو بيشنكتيج تشتين نور دكي إيرو سردستن جهلا چانديجي سردستن جهلا إمكان تكنيكجي سردستن جهلك أوائي سردستن دوي مروف تشتينو نتر سردست يعني مروف نمحافظة كارده يعني كلاسيكي همو دو جهاني أم بجا أمورين كو خدمتا موسیقا جهانی جدی کردن هم او میراث همو گلانن از سال دنیرم یعنی تل سر کی جان از هسته آواکری اول گورم مهمه یعنی سدیست او هسته کو ام بیشن کو ام موسیقا افریقی کن استکن هسته وان استکن یعنی سدیست لگورم امور میراث همو گلانه yani وتشتك جلك باشكوت وتشتك جلك باشكوت يعني چما وساد بيجم دمات مروف وتما سريده جيجو تو نخوازه يعني بخواستك كنت بش بيكي دن تو هنري نكي تو تاني الهندري خو بنيري دنگي خو صاحبكي دنگي خو گهدار بكي دنگي تا بيت تو بكي لسر خو بنا خو تو آوا بكي تو كي جان اموري جي بكار بيني تي كرد بيش خو تيوك كردكي يعني شخو يعني ازوسات بينم دمات ستر البوما ماي داويه جي تفكي تمام نا طرز كلاسيك اما الور ما ماررتك ليش سديست كرده يعني ما ماررتك كرده ها دبکو کمان بکارانیه چلو بکارانیه ملودیکا بکارانیه اکوردیون بکارانیه لیبلی کرده یعنی تو نکار بیجنه کرده خوبوناوی کرده براستیش کرده یعنی از دوسا هستکم گلو شاشب اما تو به وی خواستکا کو چند کس به عجبینی یعنی نجبو کو تو هستکش بو کو هنک به عجبینی به هولدانه کوسا بخواستکه کوسا و تو بخوازی تو خوب بشی بینی هنه کی دندما تو هنری بکی بگو من تسر نکردی بگو من اوش کردیتیجی در کردی اوش خوبوناتیجی در کردی چون تو بحثاتش تقدم که یعنی تو بحثاتش کی دکو تو جهایتش جتنه yani tu tarihe de çavet de girtiye de dümşe yani sedised az dibêjim wexta ku tiştek şo gel em bêjin ku dengbêj ew sedised mîrasa me peşeroja me û her tim hurmet û ev her tim bibe bingeha hemû hunerê Kurdî em bêjin yani Musa û ama tiştekî wexta ku geleneksel ji xwe ew ê tiştên geleneksel biparêze û li wir bisekine bibe bingeh lê tiştekî nû tiştekî alternatîv tiştekî devrimcî gerê pêwîst ew bi kîjan مرۆڤ دikare zarokatiya xwe biguhere gelo mirov dikare biguhere ne pêkane mirov zarokatiya xwe biguhere zarokatiya te de dengê bayê gundê te hatiye te dengê xişîna dara li hewşê
دنگه چویک السر و داره و همیشه کردی هاتیته تا او کردی سه کریه شخوت نکاره و بگوهرینه تا او هست کریه یعنی او ایدی خوب پرچکی جیانته پرچکی لاشته یعنی بله شخوت نکاره و بگوهری یعنی تو کردبونا خواه تو بخوازه جی تو لسر و اپراسیونک چکه تو بخوازه بتایبتی تو بگوهرینش تشتگدنی در کباله توش سدی صد نکاره جی خلاص بدی شخوت شخوت نحوشی تو جی خلاص بدی بیت لی خودی جی در کردی نراسته يعني لجور فكرة من نراسته أو محافظة كربون تشكي وندم روبا يعني أو محافظة كربون بوي رنجي أو كيري تشتكي ني يعني أو سركفتنا كي ني نجبو كردات نجبو تكسي ونيني يعني لو ما دنيا تزيفرها يعني وكموجي دزانه وخوزا بخاله نابيده يعني نقطة ببهنوكات بيده بفيرجولان بيده يعني çünkü David ne ya her dizivre جخوا دما بسكنه هر تشتقده بله جخوا دما سكيني بيبك ما جتنا يعني جخوا حمي وان دابه بنافا بدنگيه كي وبواتيه كي دبكو يعني طبعا طب جاسر ما مستر طبعا ما ديش نخوش والله gelek spas ama az barım hatın da ya برنامه لی از ویاج دو خازم بیشم وقتا کو gelek هنرمند اکو موزیکشن تبلی برنامه مدبن اما بیش سد دی پنجه سدی هشتی وان سترانی مم آرارت بیشن و مم آرارت برنامه دست از بارم نکار سترانی که بیشه جبرکو امور جیتنه تشتكو ساهية جبركو فورمات ألبوم عمين نه باlamaya yani ne saze استرومان دنا لی او کسی کو موزیکجن بمره کاربه بشتاری من به مخابن آن که جامعه ای کوچنه بتلانه ای کوچونه دفرندن نه آماده بود ما لبلا افجی دهنه ما به تمام جاره کردن ام استراتژی وخیم ولی gelek spas mana tava مستد استتصابه براستش gelek spas bu هنراتیا گورمن gelek de asteki bilinde histen gelek پیروز gelek spas mana gelek spas kemaliya بلد ماشخانه ایجا و هفته جماعتن داویا برنامه خواه هفته پیشیامه ام به مجارینن به هنرمندینو لگل و بن بمینن خوشیده